Escalade, Rok zdrava. Pozdravljen. Tokrat pa nam strežete z nekoliko drugačno skladbo. Ja, v bistvu mečken smo se vrgli pri tem komadu mečken v rap vode. Malenko zdaj mu temu reči 90s nu metal scena. Pa tudi prvič je bil nek tak collaboration narejen z sodelovanje z tujim glasbenikom. Kdo je ta sodelujoči vokalist oziroma raper? To je Ben Jewel. On je bil prej pevec od skupine Ventrus, dokler se niso razšli. Tako da v osnovi je on pevec, ampak je tudi neki rapov vmes, pol je pa čisto po nesreči prišel do tega, da smo se odločili. Mislim, da smo na njega naleteli in tudi čisto po nesreči rekel, da ja, dajmo probati. Je bilo to sodelovanje v živo ali nadaljavo? Ne, to smo vse nadaljavo delali. To nas je korona naučila, kako da se da. Tako da je bilo vse in glasba, vokali in video spot je v bistvu bil vse nadaljavo. Skladba, ki ste jo postregli, pa je naslovljena A Better You. Tako je. V bistvu celotna tematika te skladbe je, da vsak dan, ko se zbudimo, smo boljši. Vsako stvar, ki se naučimo, vsako izkušnjo, ki dobimo, nas naredi boljše, pametnejše, bolj izkušene. In čeprav mi mislimo, da je pač to še en dan, isti dan, kot vsi ostali in da pač po domače life sucks, mi se nikamor ne premaknemo, v bistvu ni res, ne. Ni čisto res in vsi rastemo iz dneva v dan, bolj ne. Sam tega ne vidimo pri sebi. Moramo pa se zavedati, oziroma fajn je, če se na vsake tog časa spomnimo, da pač nismo isti in da rastemo in se ne počutimo slabo zaradi tega, ker pač smo kao obstali nekje. Sami tega ne vidimo, vidijo pa to druge. Ja, ponovadi je tako, ja. Ponovadi več pohval in takih komentarjev in se skrb dobiš od drugje, no. Sam sebe pa ne vidiš. Tudi video ste nadeli skladbe? Tako je. Video je pa v bistvu neka taka kulisa, zelo clean, zelo čista kulisa za lirik video, za besedilni video, tako da v bistvu res nismo hoteli veliko komplicirati in tudi najlažje je bilo tako narediti, zato da smo lahko Bena vključili noter, tako da je praktično bela stena, pred katero smo se snemali. Belo steno pa najdemo v Ameriki in v Sloveniji in zadeva res zelo hitro ratala, no. Mi smo tukaj v 2 urah posneli v eni hali v našem podjetju. Ben je pa tudi, mislim, da tako v enem dnevu, no. Studio je najdel z belo steno, se je posnel in to je bilo res tako zelo na hitro narejen. Tako da video zgleda zelo nedolžno. Ja, zgleda nedolžno, reklo. Skladba je med poslušalci in Rok, kako razmišljate naprej? Razmišljamo naprej, v bistvu plani so narejeni. Več o teh planih povem, ti javimo, no, v kratkem, ko bomo lahko to javili, ampak dajmo reči, da ne bomo stali pri miru in da ne bomo ostali samo v Sloveniji. Bili smo že na eni turneji aprila, eni krajši, evropski, pa mogoče, may or may not, se zgodi še ena. Kaj pa album? Album se pa počasi izdaja. Nekako je v planu, da bomo zdaj na 2 meseca nekako lansirali po novo skladbo. Album pa bomo videli, fizična oblika po vsej verjetnosti nas bo dočakala. Kdaj točno pa težko rečem. Bo pa sedaj pričakala poslušalce vaša nova skladba, zato boš boljši ti? Seveda, vsak dan. Every single step you take is feeling like a race. All the day-to-day struggles got you feeling misplaced. If you stay here, you'll never find a place. Through the pain and through the strife, everyday fight to survive. Hard to see progress with a clouded mind, climbing 1 step at a time. When you cry, it's a sign, 1 step closer to seeing the final prize. And it's a grind, but you'll never see the ones. The light that you've proven that came from us. Everything you've given, one day they'll fucking listen. Take a breath of dreams, will you let me in? I'll help you get out of the shadows. Will you even try to see the world through my eyes? For a better you, I'll need tomorrow.
saying that you're not enough. Relive the pain from all the blisters that you got when things got rough. It's a sign, got here one step at a time. You're strong and you know it, now time to fucking show it.